Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Borpung Arlongwati ta inut Edwin Rongpipu artist Klang Tanglu. Lakhain Koraponi libe Misi constituency ke parlo Borpung Arlongwati sart hitimong amikar. Dorsing Rongpi lapen Sika Teron pi alanglitum asopo. Akling Edwin Rongpi alangli pini artist kit hekpik ajoini media angno lamthi chipaklangdu. Karbi Anglong angkang pi laan kit hekriya bang ke ong ta piniani angbo Borpung Arlongwati mati Inglong anatta artist painting kit hekabang nangklang tanglo. Alangli bihek pentami ke artist painting aning hangpik abang phulo. Langdam lo tangte Inglong aradaphan. Ajada saita thek thepu kipu atumta dota hai. Sita piniani thoya so mate kit hekriya phan nangri joklot ason. Mithang Karbi Anglong atokan ola poson akit hekaphan tim Karbi Anglong pen kelang pangkribi puma. Ilitum mathadam senang. Alangli la anake thek aning ke hang binong lapen majok tami alangli ke bang penle claim la soasai kipu abang awi. Alangli mithang aning ke hang pensi bang soasai claim ponlo. Alangli bi hek pen choki halalong assumption English school pensi la haya hin tami chari donlo. Alang piningan ke BA third semester ansi chari don bomla. Lapuson ake thek kedokok laki Inglong aratami isi nong mikiwana banglo lapen eko pailu pusi Inglong aso tumtami mathalo jong sikumat ni akorti tami mate konat ni school hemalong tami painting artist ke arjido pulo tangte nang pachini tami pusi pachini don alangli mobile number 9395517363 lahanlo nangji pulote bangso mobile number along nang pachini tachok pusi pachini don. News text report Karbi Anglong News. Sini lapuan baik text sistemnya nili ke bang katan putari la aprang nili bihek pen school tu bang si un anteng cali pon bang lo nang le la bang sosai kita impon pi aprang nang le kunat school bes nang le cali pon la hai ki art ho ki tok ho la hai kadu ga painting ahin ga nili kidun la ke ne assumption English school adak pasin nili matric ta pass lo adak bihek pen KG1 pen to ni halat nili hadak pasi school tu lo nang le rong ga nani nili rong ke Borpung sart he timu nang le men ka nili men Edwin rong pi nang le la bang so school kidun bang cali bom ho nang le kopi akidu ki sung men si school ahin bang ka ri pon lo nili ton te lang kang ton ke tame ke kedo kedam loving a jog mat BA an bang tarsen bang ton kok lo tuning an jitun thi pusi kamatha nang le la bang so sa ke klem ke nang le ning ke hang binong ma mante bang na chubai petong la bang so sai ki klem bon lo hok nili ning hang pik la bangso kamang ke the kisung otagali alam bang ke mane jakong dande pasi asai ta lang misen klem no te chlam sa pasi nili ning hang pasi la bangso asai bang klem pon Sukhanjana longkido Flipkart online shopping asa hem KSA AJYCP asong atom inghap nang jipu ke hang pedopon. Non malom ke digital akai mati 4G 5G akai hem dokok pen mobile pen hormu order online pen order pen hem dokok sitami home delivery sita ake joy ke pen long pondo puai phe sitami non boka jan arong supia longkido ward number troxy Sukhanjana longkido Instacart Service Private Limited mate Flipkart asa hema bangki ningkanisi playing data phisitame bangso Flipkart asa hem aronalo ke choklim awi lape non puta trading license kasalam ponjia phan kengkam kideng awilang pusi KSA AJYCP atumpen adimalong ko homrida mahut thekdam longlu lasi KAC taxation asai campaign labang so Flipkart asai hem provision pen inkir pon wek nang jipusi so dak pen ke hangpon Sonsi ang tan pen wang pen Karbi Anglong alo beha bepar nang ke klem pen
Ninghang aling claim si Sixidul along riarlo laposon aronalo choklim awi pin pen beha bepar nang ki claim ki chokchi lasi aron choklim nang jibu pen prabjin pen taxation asai pen labangsu Flipkart asahem kangkir pon chekji aphan KSA AJYCP KADC aro atum pen tuning report bukajan pen sarkurube Karbi Anglong news থাকে nilitum ning ki thedo Karbi Anglong Autonomous Council alang litum ngon amat pinangan je ke chokli ma phan ki klemi phan kamat ha por hot nilitum ning ki thedo je prabjin pen labangso akula do bangke inghapon po posin nilitum ning ki thepon do jong si claim credit rusita me nilitum ako chuning ripon padupon keji posin nilitum pini rangke thengno bangke ningi pon akaprek dim ta dolang nilitum bang amen bang ke mention pon lap theke da tahai sitame chuning rilo lapuson dakthak bakajan ha warlong prek jam adim ta dolang lapuson na center se hal hai long sitame taxation department atum han chuning rilo nangli tumahin pen sitame ka khuruk ponji paisi nilitum chuning rilo lapen aron alu ke chokle mawe plong te hal hai sitame nangli tum ingkir pon lap ningi posi nilitum hen pen chuning ri padikrem Anti-corruption youth power of Asamatum pen Karlitang SI Junmoni Rabha apran kidam jaya patha pherang kemai kangnipot Aruni Pankara Trokani Diopani Tourist Laws along anti-corruption youth power of Asamatum pen Karlitang Junmoni Rabha apran kidam jaya patha pherang kemai kangnipot Jasmet Karlitang SI Junmoni Rabha apran kidam jaya ahoka kangsai non puta CID pen katalipon abelang Lapen Teklong Lelang Lapen Nogong SP Lina Dole Aphanse Tame Nogong Pen Kaprek District Terek Ponsi Non Puta Katalipon Tekponong Lelang Aboreng Pensitame Pasang Pon PC along Kaprek District Si Toithuro Nogong SP Lina Dole Lapen Anut Kaprekatum Ladak Isi Thedunga Hoke Asera Baha Keklem Kijum Puratum Kacharab Dokok Tahai Lasi Prabjin Pen CID Enquiry Siraksi Ahoka Kangsai Karlitang Junmoni Rabha Pran Kidamji Ahema Sorotumaphan Akangsai Pinangji Pusi ECYPA Pherangke Maikang Niponahot Kehangpon Pedo Bokajan Pen Sarkurube Karbi Anglong News জুনমণি ৰাভাৰ যি ধৰণে আপোনাৰ মৃত্যু হৈছে আজিলৈকে কিন্তু তেওঁ এই ছোৱালী আপোনাৰ জীয়ৰীজনী আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ন্যায় পোৱা আমি কোনো ধৰণৰ দেখি পোৱা নাই আৰু যি আপোনাৰ এছপি নগাঁও এছপি লীনা দলে আপোনাৰ অন্য এটা আপোনাৰ জিলাত গৈ তেওঁ এছপি বৰে এছপিতে এতিয়া এছপিয়ে হৈ আছে তেওঁ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ তদন্ত পোৱাও দেখা নাই তেওঁ কোনো ধৰণৰ নিলম্বন কৰা আমি দেখা পোৱা নাই আৰু CIDয়ে যি ধৰণৰ তদন্ত কৰিছে CIDও তেওঁক আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ জেৰা কৰা বা অন্যান্য কিবা কৰা দেখি পোৱা নাই নিলম্বন হ'ব লাগিছিল আপোনাৰ লীনা দলে কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনাৰ নিলম্বন হোৱা নাই তেওঁ অন্য এটা জিলাত গৈ হাইলাকান্দিত গৈ তেওঁ এছপি সিটত বহি আছে ধুনীয়াকৈ তেওঁ গাড়ী লৈ বহি আছে আজি আমি প্ৰশ্ন সুধিছো আগত আপোনাৰ লখিমপুৰৰ যিজন এছপি আছিলে সেইজন এছপি নকল সোণৰ পৰা নকল জালি নোটৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে আজি এই এছপি জনৰ আগৰ যিজন এছপি আছিলে তেওঁ কি ভিতৰীয়া বুজাবুজি আছিলে নেকি তেওঁ থকা সময়ত কি আপোনাৰ নকল সোণ বা জালি নোট আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় চলা নাছিলে নেকি সেই জালি নোট যেতিয়া আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ চাৰ্জ লৈছে এছপি চাৰ্জ সেই সময়ত আপোনাৰ জালি নোটৰ পৰা নকল সোণৰ পৰা এই আপোনাৰ যিসমূহ মাফিয়া আছে তেওঁলোকে থানাই গৈ আপোনাৰ কি কৰিছে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কিন্তু আগৰ এছপিজন থকা অৱস্থাত তেওঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ আত্মসমৰ্পণ কোনো আপোনাৰ নকল সোণ আৰু জালি নোটৰ ব্যৱসায়ীসকলে কৰা নাই আত্মসমৰ্পণ তেওঁ কিয় ভিতৰ বুজাবুজি আছিলে নে আপোনাৰ মেনেজ চলি আছিলে আপোনাৰ ভাৰী আৰু এটা কথা স্পষ্ট আমি কৰিব খুজিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ CBI তদন্ত দিয়াৰ কথা স্পষ্ট সংবাদ মাধ্যমত কৰি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি CBI ইনকুৱাৰী হোৱা দেখা পোৱা নাই আৰু CBIক আপোনাৰ তদন্ত কৰাও আমি দেখি পোৱা নাই বিভিন্ন আপোনাৰ দল সংগঠনে সংবাদ মাধ্যমত আপোনাৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লৈ আছে কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ আজি ডেটৰলৈকে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ যি ধৰণৰ আৰু দুৰ্ঘটনা হৈ তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল এই আজিলৈকে মৃত্যুৰ আপোনাৰ ৰহস্যবাণী ঘটনাটো পোহৰলৈ অহা আমি দেখি পোৱা নাই এটো আপোনাৰ মানে আমি আমাৰ প্ৰশ্ন যে DGP মহোদয় আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যে কোন তাৰিখে আৰু কিমান চনত আৰু কিমান দিন লাগিব আপোনাৰ এই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যিসমূহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই দুখীক শাস্তি দিবলৈ আৰু লীনা দলে আপোনাৰ যে আপুনি স্পষ্টভাৱে তেওঁৰ মাতৃয়ে আপোনাৰ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে
এজাহাৰত লিখি দিছে যে লীনা দলে নামৰ যোনজন আছে তেওঁৰ কাৰণে বিশেষ তেওঁৰ কাৰণে মৃত্যু মোৰ ছোৱালীজনী মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল কিন্তু লীনা দলে আপোনাৰ কি হ'ল হাইলাকান্দিত এছপি হৈ আছে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ নিলম্বন বা তেওঁৰ ইনকুৱাৰী হোৱা দেখা পোৱা নাই আৰু আপোনাৰ Jameson Bay, Tim Karbi Anglong Mati Education in Church, EM Richard Tokbi Aphan, Kachuru, Pajirpo. Lakha Kripli Korkanti constituency ke Parlo Arlong Wati Samsing Naramaker Jameson Bay, Tim Karbi Anglong Mati Education in Church, EM Richard Tokbi Aphan, Kachuru, Pajirpo. Kopusona Hotsi, Munir Aphan, Rapnangjima, Kopusona Hotsi, Kisung that I am Tunatumapan, Rapnangjima. Pini, Jameson Bay, Alangli Asopo, Karlitang, Sarkim Bay, Alangli so Pirt Haven, Hachio, Ahut, Tim Karbi Anglong Mati, Akihai, Richard Tokbi Aphan, Kachuru, Kipi. Langdam Senang, Borpung, Arlong Wati Hawar, Kimisen, School Kawi, Kimisen, Sekachilang Adim Kawi, Towar, Milang Kawi, Ajoini, Alangli Asopo, Sarkimbe, Aphan, Hempen, Kahelo Machot Adimsi, Lo Teknang Jipu, Mathapen, School, Pachali Dondo. Bonta alangli ko pai ke lang nuajok sing jama keso cholong pen ni thom an keso cholong lok pen un edat ajok bangso per thepen chiotikang nang buplo alangli school amen laki langlok so baptist english school class 3 angdek ansi chari donbo bonta ko pai ke lang nuajok keso cholong pen hadak school headmaster etso litro lapen School staff atum doan lang ponlo bonta un edada jok alangli pirt hepen chi obublo bangso ahot alangli to make kri mek lang pen kiduk kisung pen si dolo laso hot student pu amen pen mathalo la pen Tim Karbi Anglong Mati akihai Richard Tokbi atum matha pen kisung ke pho hot nangka cherab don nangka chitu dona pot Pini Jameson Bay lapen ahemasor lapen rong si ki doan tami kachuru angthek chipaklang ponlo lapen non kiwang jilang ilitum aprang lapusona kisung pen ki jogji aphan Tim Karbi Anglong pen se kachilang ahem mi lang towar dolong kachari ahem nang piason te pusi kisung ke pho abang phu chuning ripon pedo lapen inglong aratatum kiduk kisung pen nang ravek alang pusi nilitum inglong kedo aratatum aning chitherentilo News Text Report Karbi Anglong News labangso akidu kisung kaji chakabang kisung e phobange nali mithang nali rong ame kaloma manti commanded arong ame kalo ahong lo ini dak media sa tailong isung ke phore ka chan pon ke ahong lo ili rong ame kalo pinangan nito mrak labang sorong durapet therapet ding lapet lo stam ini labang so kisung ipholong isi ni ta media sa tailong jinjiri mate kiro ki pijining ha imol patang ke nito mrong pen chirap pinangan kam chirap situ lo stam me labang so ongdung nang kirap ke theglong pen pot ni le kiro ki piang tung ke lo nang so principal aphantani le kiro ki perfect lo ame thang gari pen nili tumsi kaching hornang ji tapana kisung lo sta melang ni to kana kirap de pen pot ni war ding ana ki thon pe pot ni ana tarang le kada kiru pi perfect lo la pena per pu longri mate nlbke along asa tailong media long an nang peche thang ti pluk patum ophan an sta mini de kiru pi perfect lo ipom no dan lang tum nang peche thang ti pena posi pini nili tum along pinang ana kirap ang litum phan nang ki pi nang ki pajio ni thek long lo Ason thos si Tim Karbi Anglong pen stame tum education EM lo Richard Tokbi alang liban stame nilirong me karaphan tapuson nang kirap nang pi nang pajir pen pot ni litame ningarong parpig lo tapuson nak taksi ni lidako kichuni ri kuang tu mangalam hon kirang jila alang la kisung chot kali ni tum labang so ahwar long tin ora an ki kisung bes non dubom lang aso posi ki charlie our side la pen se ke chana our side towar takado kabi antame nang lang ason te pusinili Tim Karbi Anglong hon chuning ri Nona isya kiro pinang yin noni tum Arlong Uti LP School ana make pining 2023 labang so school hiji dog lo sitame non nangkipi non new building nangkipi piano potami ni kiro pi perfect lo apos no taxi anso si school ki memuchot labang so hawar phat nangkipi thuji phandame nili hemetame ko kuchini dim thukela hela Josia Inti Katharpi Delhi Indigo Air Hostess along leading lady Arpu Kelongdun
Nilip constituency ke parlo Koilamati ahabar Dhoniram ingti arong asar asopo adagwam Degrom ingti kathar lapet Karlitang kache tisopi atum asupi adagwam Josia ingti katharpi Air Hostess Indigo Airlines Delhi along leading lady arpu kelong donpen nongme kewanpi Josia ingti katharpi school ke Charlie ke Chris the King English School Koilamati non ke Mount Carmel School pusi amen chelarpon thulo LKG 1 pen ke damtang suri hini ra ke thom aningkan amen che thabdun pen tang chengsi lo ke Charlie tang chengdun lo api indeng thopen ke Golaghat Christian English School along si lo Charlie dam thulo puthat ke asat lang angdeng along first division pen che pa undun thusi higher secondary ke Dipu Government College along amen che thabdun tang chengsi grade A che palong dun thulo lapen adun thu BA angdeng ta Dipu Government College along pen grade A pen che papas dunsi kedam tang suri hinira Chrysler Cape aningkan Kolkata Indigo Airlines Air Hostess along interview pidunlo e phongwet ki pidun pen chepa undun thudet si kecheng si Miss Indigo asai arpu longdun si hem asar bura apinu ai abong ate hemisi lapen nilip Koilamati ahabar aphan lapen Karbi Anglong kheatom aphan nongme wanpilo Aduntu suri hini raingkora hini aningkan puthot in kaman arpu pekpon thulilo Josia ingti katharpi sai ke claim kedam ang thik dut mesena joini puthot ingdeng ke thom ke chok pining suri hini raingkora ke thom aningkan kedam tang arwachik loni phai Chrysler Cape Army pen New Delhi Indigo Air Hostess along arpu kimi puthot leading lady arpu pekpon thusi ingdeng ke thom Indigo company atum ahin penta nong e theduk pipajor pon thulong Josia ingti katharpi hemisia tumdo anta kangtui angdeng kele dunbom ajoini arnam ahir jume akang honpen lo pusi jelakha ponsi ning arong pik am lo pusi nang pachini dun Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Model Village ningkaningko reisi arta kepleng katalonpon Lakhain ko singhason ahawar ke parlo Borjan Model Village along aruni phain kora tro arni ningkan inkorai si kepleng alir alonpen ketalonpon Lason si adap apora hut hem phumukrang adowan along milur kaipon si tirdai chen ponsi Samson Singh ingti khor sing terang amir biri along sitami milur kaiponlu Bangswapi pathu parongro sarmar sarpimar atum aphan sonsi kachibung 100 meters ke kat penchenglo ason son ke pathu paklang ponsi nong e pipajor ponpe aprang malom swapor mai ingni ponlu Model Village mepu Jona Singh terang chari ponsi Kongchon bang Jem Singh ingleng ahin bensi Model Village chapur kimo alam chethan chimun ponlu Lason si nong ekipajer pon ahut kopai ke mepen HSLC asat lang ang thek along ki undun second division third division mumarato maphan sitami pipajer ponlu bang swamai long Model Village halong kechari dun mepu longit hanse rap chun bang Chondo Singh beatum chetong dun Lapen bang swarong suri hinira hini aning kansi seng ponsi rong chokim pondu bang swarong along ke dokisung alam lake towar lang kenang sot pura sing hason local MSC aphan choning ripondu lapen halapu HSLC asat lang ki undun bang crazy angbong mumaratum sitami sing hason local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EMIC Agriculture Land and Revenue Romor Singh tiso aphan panong ponsi kerap sitami kacho hang kachoning ri pedupon Manjapen Joy Singh Senar Karbi Anglong News Kesik sak mene litum bang lang pen litum kidu kidam kesik sak lapen tuata ni kan kon non ta tuata wipin lo lasi litum komiti matetu dak don bikardo anstami litum akideng to phan non la Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum lapen alan tum phan lapen ladak local EM akhai kiso ke hai panstame litum ala anglai lipan litum la tuar pen me bang non kenang sodlo lang pen tuar kenang sodlo me bang dulo lasi laya akisung lai pen si litum la min abang ke la lang pen si kenelo tuar lasi alang li panstep lokal em panstame litum langkang bong model village komite hen panstame